Shalom mau bataganupan, sihol macalo onta renungan harian pada hari Jumat 12 Agustus 2022. Tapi parlo martonggo dohita. Tuhan tolong hamhanami ibagas na laho mangarusi hatamuon. Sondang na humbamu inma Tuhan, paliharhon pakon pikiran nami, ase ibagas na sitong hanami mancaluhon hatamuon. Ibagas Kristus Yesus hanay martonggo hubamu. Amin. Hata ni Tuhan bani tanggal 12 Agustus sadarihon tarsurat maay humbani Yohanes bindusada ayat 10. Sonon mahata ni Tuhan. Hunbani habayakon nido haganup hita manjalo ay maidop niuhur na marnunut. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Sonai mahatani Tuhan. Ada kisah seorang anak manusia yang kita sebut dengan si A. Marhasoman kon pakon tolu unsur kehidupan na adong i dunia on. Ama ai ma hasangapon hajengeson pakon hapentaron. Rap odor do sedia terus, huja riap do terus. Hape masa ma sada peristiwa ihutan sedia ai ma udan toluari tolu porngin lang marnaso membahen banjir ma huta ai. Tentu si A lahoma ia menurihi daratan yang lebih tinggi dengan tujuan asebo ia selamat. Alani langadong homa kapal ni. Jadi prosaya do ia bahwa tolu kawan ni on si hasangapon, si hajengison, si hapentaron on pasti do paluah kon iya. Apa itu hondo? Hando rohma kapal ai. Ternyata kapal itu adalah kapal hasangapon. Jadi rohma semangat tumang si aon bahwa roh do kawan ni hasangapon ai paluah kon iya. O hasangapon tolong au paluah au nini. Tapi aman ini hasangapon on. Maaf kawan, lang boy naik watas kapal on. Halani ang naik ko kotor mause kapal kon nini. Si hasangapon on. Siapa itangis ma si aon itadikon ma iya. Doko siya ilang pigaduka roh si kawan ni namarkoran hajengison. Jadi ia tahun ma hajengison huda sa kawanku, huda sa kawan nabuhi paluah kon au. Ape roh tongon si hajengison on ipanaik ma iya. Tapi sangga naik ai roh kotor ni usi kapal ni mambahen. Maaf kawan turun maho lang behu siat ijon halani jengisinan dulu kanai kapal kon. Tapi naik ko roh kajan ni dosi. Jadi tangis ma iya turun ma iya itadikon ma usi. Nai do huma kawan ni marnekuran hapentaron ai. Hape tangis ma terus si aon roh ma handau kapal manurihi si aon. Isuruh ma iya naik dopo si ai naik ma iya jana das ma iya bani iyanan na aman. Penasaran ma si aon isi do kapal na do mapaluah kon awai. Isukun ni ma alak na legan. Ternyata kapal itu bernama kapal hidup niur. Nah kita ganupan humbani kisah on belajar kita bahwa bani segala adong bani parguluhan taon berasal humbani habayakon ni naibata. Habayakon ni naibata ahama ai ma hidup niur. Boy hita hujay hujon, boy hita malaka haganupan ai halani hidup niur ni Tuhan.
Apalagi yang spesial ni na mambahin hita malua sedo halani humbani dirita tumang. Lang humbani berasal dirita sendiri. Tapi na mambahin hita malua. Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu berasal halani hidup niur ni Tuhan. Halaniai songon 9 tahun mengatakan humbani habayakon nido haganup hita menjalo aima hidup niur namar nonot. Amin martanggo hita. Domma ijalo nami hatamu Tuhan, habayakon hidup niur mu inma nama ngoki uhur pakong pikiran nami, tentu aihoma napaluakon hanami. Ibagas Kristus Yesus, hanami domma martonggo, domma marondos hubamu. Amin.